tome šta ima novo u gradu na Savi svakim radnim danom od 10. aprila, gledaoci će moći da saznaju u emisiji Mitrovačke priče, koju ćemo za vas realizovati mi, ekipa Gradske M televizije. Naša misija je da informišemo, zabavimo i edukujemo naše Mitročane. Zbog toga ćemo za njih u emisiji Mitrovačke priče opipavati puls grada, izveštavati ih o najnovijim kulturnim događanjima, radu Mitrovačke bolnice i Doma zdravlja, ali ih upoznati sa istorijom Sremske Mitrovice, sirmijuma, značajnim arheološkim nalazištima i eksponatima koji se čuvaju u ustanovama kulture. Tu su i reka Sava, nedovoljno iskorišćen potencijal grada, zatim turističke lokacije poput specijalnog rezervata prirode ili etno kuće i seoskih domaćinstava. Sve su to potencijali administrativnog centra Srema o kojima, po našem skromnom mišljenju, ne pridaje se značajna pažnja. Upravo zbog toga će emisija Mitrovačke priče biti posvećena ovim i sličnim temama. Polazeći od lokal patriotizma, jer da bismo voleli i poštovali druge, prvo moramo sebe upoznati i zavoleti. Naša ekipa će se potruditi da medijsku sliku Sremske Mitrovice i Srema oboji vedrim bojama, jer publika nesumnjivo žudi za pozitivnim temama. Znamo da građanima umornim od dnevno-političkih događanja na televiziji nedostaju zanimljivi sadržaji. Mi ćemo ih upoznati sa zanimljivim ljudima ovog grada, njihovim hobijima, ljubavima, poslovima. Nadamo se da ćemo doprineti tome da bolje upoznamo i razumemo naše komšije, ljude koji su tu oko nas, a o kojima toliko malo znamo. Gledamo se uskoro na sopstvenom kanalu preko kablovske televizije, a do tada uživajte u našoj emisiji Mitrovačke priče svakim radnim danima od 19 časova na 192. kanalu IPTV-a, 25. kanalu Kopernikusa i zemaljski na kanalu 25, kao i u prilozima i reportažama koje za vas svakodnevno pripremamo, a koji se emituju na Komnet mreži koju čini 14 vojvođanskih televizija.